Pasiakan dan tongkonan peseluruhan di Parapa Ilikira Gading pemirsa. Hari ini masih dalam rangkaian kegiatan upacara Rambu Solo peseluruhan dan tongkonan Pasiakan di Parapa di Ilikira Gading. Oke, kita spin dulu. Parapa ini gitu. Hari ini akan berlangsung kegiatan penerimaan tamu atau tongkon yang datang melayat akan ikut rombongan dan memasuki ruang penerimaan tamu pemirsa. Seperti inilah sekitaran tongkonan Pasiakan dan peseluruhan pemirsa. Oke, di lokasi tidak terlalu lancar jaringan, jadi mohon maaf jika gambar tidak terlalu bagus pemirsa, karena putus-putus kasihan jaringan ini. Harap maklum. Ada hilang. Oke. Syukur-syukur ini kalau masih ada kita dapat sedikit. Oke. Mantap. Wah. Jaringan keresan pemirsa. Salam dari Gading. Oke. Salam. Keresan jaringan pemirsa. Oke, kita nikmati saja apa yang ada. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan connect ini nih. Wuhui. Jadi ini keluarga besar semua pemirsa, keluarga inti dari almarhum dan almarhumah. Oke. Oke, sabar dulu. Masih oh. Mantap indah-indah. Weh. Tanda karuan nagaman denan. Hari tangga. Tenai karena kawan dorang lebaman dodok siman mata lima lomba nang liburi tarik. Angga. Yang lebaman dodok. Abi angga tonyo diong te lalang na kamarintinan mga kalima to pasio kumaatan diong te lamban to pasambolangiran siman mga kalima to pasaryongan na to magparinta pagantianan na agapa angga tumaarap dalang mga kalima to magkabunan na gumawa anta lobangan pakan sa ruang arinding anta bilian pakan sa sesena manangang laki na ipa utara nanti inde tongkonan kada laki na ipa usala dan ni inde panito pak uleliam Weh, popano mantap. Rampokan la usala dan ni inde salun nabading la untara nanti inde kalau lalan na Mario Angku mesiman lah ketama Arab dalam kumua ta pasaka akaleta bilana ring modet sangat rombongan kadis rombongan daftar rombongan di meja protokol ulah minta maka rombongan boyo kita sitaran sorangan pangan ta pasaka akaleta Tenduka kita turunin do manan bayin itu sitaranak temei uai nakalimbuang bawa sakit nakalimbo botang sore-sore maka palaku kita tuh sitaranak salun nabating batu tomak badong tal pasaka kaleta saya adalah ko temei syuluk ko tuh sitaranak suling bulona tenduka laku anak tatu di beloy batu temak bayu toraya tak arahkan itu anak kasiampota na pasaka kalena bila na saka mo deme salura rasa lubugo daya babangan na te kamarintinan lamenta ma karampuan boyo
Nah di Pak Peranganan Reke Babangan Naga Marintinan, di Pak Peranganan Reke Babangan Naga Marintinan, salurana salubuku tulah saka kalena lamentama karampuan boyo tamate lantang tau labi rombongan tiba bunga na ia mutu ka tongkonan na siya Bapak Sastra di may Jakarta mabulian bay membatu lagu siya Bapak Febron si daruna ka tongkonan na siya ni Ray Tagari mabulian bay membatu lagu siya Bapak Febron si daruna ka tongkonan na pa siya ni Ray Tagari mabulian bay membatu lagu siya ni Ona si daruna ka tongkonan na siya ni Morgan Tagari mabulian bay membatu lagu siya ni Ona Taruna na siya Papa Mikel Tagari mabulian bay membatu lagu siya ni Ona si daruna ka tongkonan na siya Papa Marty Kalumpang mabulian bay membatu lagu siya Papa Febron si daruna ka tongkonan na siya Papa Kevin kene pada di Mangkasa ungkabase Batagari mabulian bay membatu lagu Mama Ona si daruna ka tongkonan na siya ni Ria Tagari marini nanti nung membatu lagu siya ni Ona si daruna ka tongkonan na siya ni Rico Tagari marini nanti nung membatu lagu siya Papa Febron si daruna ka tongkonan na siya Lina Strep Mak Mary Sa dan Strep Sagir mabulian bay membatu lagu siya Papa Tiara si daruna ka tongkonan na siya ni Elsa Pasang Sadan mabulian bay membatu lagu siya ni Ona si daruna ka tongkonan na siya ni Elsa Strepaga Pasang Sadan mabulian bay rampo maway mata si daruna ka tongkonan na siya ni Nando kene padang di Mangkasa unola padang di Sadan mabulian bay membatu lagu siya ni Gian si daruna ka tongkonan na siya Papa Efraim Lau may bolu maaari ninantenong membatu lagu siya ni Gian si daruna ka tongkonan na siya Pak Gisa di may Jakarta si daruna ka tongkonan na siya ni Elsia damay Sangkaropi si daruna ka tongkonan na siya ni Eko damay Sangkaropi si daruna ka tongkonan na siya ni Elia damay Sangkaropoy Mintu to rampotong membatu lagu siya ni Gian si daruna ka tongkonan na siya Papa Allen di may Balikpapan mabulian bay membatu lagu siya ni Ona si daruna ka tongkonan na siya Pomodias Tagari mabulian bay membatu lagu siya Papa Febron si daruna ka tongkonan na siya Pomopano Strep Soko Palawa rampo mabulian bay membatu lagu siya ni Johnny si daruna ka tongkonan na siya Papa Linda Balusu Bangun Libu mabulian bay membatu lagu siya ni Jessica si daruna ka tongkonan na siya Mama Heri kene pada mali kendari ungkabase bapasakan mabulian bay membatu lagu siya ni Jessica si daruna ka tongkonan na siya ni Debbie Parapak rampo marin yang tinong rampo maway mata si daruna ka tongkonan na siya Mama Feli Sorong mabulian bay membatu lagu siya ni Gian si daruna ka tongkonan na siya Tatang kene di may padang di Timika unola padang di Dagari mabulian bay membatu lagu siya ni Ona si daruna ka tongkonan na siya Mama Yuyun di may Puncak Jaya mabulian bay membatu lagu siya ni Ona si daruna ka tongkonan na siya keluarga ni Tatang Kalumpang mabulian bay membatu lagu siya ni Ona iya matoto salurana salubuku buangan tiba bunga na lau pasaka kalina lamenta mate karampuan boyo iya lagu kita keluarga arahkan itu anak ta aku patama foto iya aku patama foto iya. Oke, dipantau dulu channel kita pemirsa bagaimana kualitas gambar karena di lokasi iya ini iya tidak tulan terlalu olah bagus rombongan jaringan. damai itu yang nanti ubah damai infonya. tulan olah ini timo keluarga dan tongkonan na Pemirsa yang sedang sama menyaksikan karampuan boyo di nah info iya dulu. tuh teman-teman ta keluarga tuh Di komen-komen mapapangan dulu pemirsaku. Semoga tidak terlalu karesan. dan nola tama ini Jalan de kita dari timo banua mane male Berapa ranking hari ini? mane male rokko dia muda nah tama karampuan boyo jadi naguri kita lupa apa nah syuruk itu mau atau mak badong ko ia te sebelah timur tu bisa nani mak badong lago untuk rombongan tama karampuan boyo. Jadi ini persiapan untuk rombongan kloter pertama pemirsa. Sementara mempersiapkan diri dari pintu masuk. Namun kita tidak bisa terlalu kemana-mana karena di lokasi ini hanya tempat-tempat tertentu yang dapat jaringan.
Aceh. Dari tadi kami datang atau baru? Wah. Jadi daftar undangan daya untuk Bapak Anda. Itu tugas di Pasar Tiada. Wah, lu suka ngelipu pemirsa. Ini dia kok. Kamu yang akan tahu dulu. Si Taruna tambahan rombongan bayar untuk Donggo dengan siapa Pak Tison. Sadar pasang hari ini nanti dong rampung Mawai Mata. Si Taruna kata dengan siapa Pak Rin. Sadar pasang Mak William Bayu. Bantu lagi sama Andre. Si Taruna kata dengan siapa Nardi. Sadar pasang Mak William Bayu rampung Mawai Mata. Si Taruna kata dengan siapa Arpan. Tok Anu rampung Mak William Bayu. Bantu lagi siapa Pengawal. Pertama. Ini rombongan kloter pertama pemirsa yang akan memasuki ruang penerimaan tamu. Iya betul. Ini sudah persiapan ini di pintu masuk. Oke mantap. Weh. Iya tuh, salat di tempat nolong. Berarti RBB saluran buku lemah rombongan damai. Kalau gambar tidak terlalu lancar ini pemirsa, kita ambil dari pintu masuk ini. Persiapan rombongan kloter pertama yang akan memasuki ruang penerimaan tamu. Oke. Wow, weh, mantap. Keluarga dari Tagari, dari Kalumpa, woi. Weh. Oke, semakin di depan. Terima kasih. Wah, mantap. Kali ini dari para apa kita menyapa pemirsa? Oke. Iya, para apa? Menyapa. Persiapan rombongan kloter pertama di pintu masuk ini. Wow, parat wilayah. Siman kita ngana lagi. Itu palulu. Itu pangulak kanan. Siman parang dengan dua kabe. Tangan tondoko. Siman nuna na pangaleon pantarana kanaki siman pangalana kikatondo. Ki pangalai rarapi man rombongan yang untuk katongkonan na siapa Pak Jessica dia memang kasak mabulian baik mempatulah ko siapa Pebron tabi angga barana atuori tondo ko siman naga lima lamba tangari pangaleon barana di pekidi lamba di petana umi Maduk kuna pau nganan bendan pasang bolang iran lumba lumbon pau nganan. Tabe angga to petoe alu kusiman pebil lebih syarat tabe to pasang bolang iran. Siman maka lima tau pasar manna. Angga to unta ranaki inde pada wadiao garing ussaladan ni inde bambati dendeng. Tabe angga toma araput Allah ngasiman maka lima toma kaponan nao na kuwa aku batingku pangotonan mari aku mararang atoman te tondok borong atoman te pangaleo na sarombol lela tunda na arang meruayanna hai tangata tiro rikalako tangata apari kamatanta teri orang pematampu diong galam munang allo apa buntun na pareru na tangan ni marapo na sokki tanga melu kal sumpui lang hai bendan duka sim aku Anna di derek inde bombong anna inde tongkonan. Di taru-taru pada ring lambena inde esunganna. Todolo di pota bunga.
Patundang to mamma reke ulun nasalu kalua paru yang atau kalupian reke karo pokoknya minang lambe ana tiumba angga pantaranang pada ngalisada woi ko tangan ilang bisinggi na tangan ileta itu yang nake bendan di taranang buah ketunan nang isang kana kadal lekan nallo buri yang na bonga langit Iyumba daya may panangalisa dan si turu toring kalua na si pangalola lando sa maranda angga to nataranukan na lelena pundu bulan to ang luangina pagapaan namin nilalalo o kula pura di pelem si turu na siya nang si pangalola si sulon pantaranana panangalita garite diyo tondo nanay bendan katunganana kantun bago to kula pura di pelendo maka masih turuk pantarangan pada isang karobi ia to nataranakan nalelena bobong lagi to kula pura di pelendo si pangalola pantarangan pada di Palawa nanay bendan kan nalelena siane mawa to kula pura di pelendo si pangalola pantarangan pada di Balusu bangun signa to ang luang ina nanay bendan kang nalena pore to kula pura di pelendo ay si turu pantarangan pada ngadililian nuran karena sangka analim bakaran doto nasawadan kan nalena karandang kalua si turu pantarangan pada ngadi kalumpa angga to natarangan basena to manta kalu to kula pura di pelendo tiumba tamate bamba para pa ombo tamate pangaleon rampo maring yang tino tutun menna ati kaleke rampo ma bulyang bai tutun ma ayunan pinaduo bang untori minangai bukutang si pianeran kapabilang na makamban mo buong dinaram panang kapa manimpa mo naamito di mo na sangka na pa sulyan nalo iya di potetian rampo tongkon marintin ilang te kula tapi marasan di polambanan tutun manadin ilang te allo potemo ikuat ang lati sorgia kadagurian sunanga tang lati boy niya bisara pulen panaya paminto na katumpunan lima kamende menandi langat di mga maabu sa lampa ente gitingat de maaw tang kilso uno ko mo diyong balaran ng panagamarintinan kau nisong mo diyong orante ang tuyon na sangka na hindi daw to siyang baralamba daw laki ang surana daw pandu mo diyang gilo laro kuki si Birolindo ang galimbo kalupon na hindi daw indo la simanta perupa raputan lana inde daw lalong di batiran pangalukan na di sembangan bisaranda oi apa to na kuabating mati kita jaringan pemirsa hancur kita susah ya jaringan guys jaringan pemirsa, aduh sayang sekali. Adakah yang bisa kirimkan kita tower pemirsa? Iya, cuma duluan mbak Niki, dan duluan Niki cuma ke Panglang. Iya.
Ya, kita bersyukur ke mga duluan din na. Ito nga silang duluan ng keluarga ng papangan. Suatu teman duluan. Silo betul teman kami bisa katanya atur milite teman mulai teman pertama. Andre, ala rin sila to lingkaran na deh. Bakay, ala rin sila to lingkaran tumama dong. Biar satu-satu ini saja. Tahu orang kata. Oke, rombongan teman pepangan guys. Wah.
Wih, mana tamu dari Belanda? Hah? Mana itu tamu dari Belanda kemarin? Tidak datang. Jaringan keresan pemirsa. Harap maklum. Wah. Oh, raja ini bos. Mantap. Wih, jago. Mantap. Kita Siaran langsung. jadi persempitan guys. Tidak apa-apa. Ya. Kita siaran apa kan? Sana, oke. Keresan sekali nih. Cepat keluar mainnya ini, Pak. Malilin, guys. Kata lampu ini. Yo, di Sunda Bang. Kalau mata kita Kelihatan nih mukanya Indo-Indo ini kalau Iya, tang. begini. Kanawan. Oke. Guys, kenapa buah malilin? Jadi penginapan di ruang tamu ini rupanya pemirsa. Liuran nih. Tenang, aman. Barat sekali ini. Tamu lagi nih. Kemarin sama kali. Ada mereka kese-kese ke pemirsa. Gimana? Pemirsa, tapi mohon maaf, jaringan tidak terganggu. Iya, jaringan kurang bagus guys. Tilo ada dodok na. Makanan untuk mo. Bapak ngara, oke kan? Main minum di sini kau orang? Iya, minum. Apa marah le? Iya, Bapak marah. Biasa. Pepurin dari itu anu, katu. Berarti sama. Oh, teh. Pepurin kurang marah le. Oh iya. Iya, mangarai. Wah, terima kasih, Mother. Wah. Thank you, oke. Pasti nanti gula mineral. Dapat lagi saweran ini, guys. Nah, pero lantang tuh. Di-share ke ikuan nagtujari nanti pemirsa. Ambil na. Giron buta-buta ba mo kita? Ah, may mga pero to mi. Tumapangan niya to. Iya. Ah,
Lalu so kamera kamala kiri. Tagaan. Mini sila kalebang kela. Sama apa itu Tommy? Dasar kan salah aku deh. Itu kayak Martin. Halo. Fotokan dulu Kak. Apa itu? Foto di mana? Aduh, gelap sekali nih bosku. Kita aja bosku. Sini Tommy. Ayo, ayo, ayo. Mana kameranya nih? Waduh. Tunggu. Ya, oke. 2 tip. Kamera Kak. Oke. Iya. Selamat berjumpa di live-nya siapa? Halo. Live-nya siapa? Di MM Toraja News. Oh, apa? MM Toraja News. Ya, MM Toraja News. Semoga sukses selalu ya. Oke, mantap. Oke. Oke. Masuk lagi TV pemirsa. Iya. Kita sepil-sepil dulu. Keluarga yang masih di ruangan tamu ini. Keluarga yang sabar. Wah. Dari Tagari. Terong ke, satu bawa mata. Terong ke, terong na Dewi ne para pa, umpat bawa mata. Itu lepa, terong na Dewi ne. Jadi ini kira bau pemirsa. Oke, mantap. Woi. Nando, yo memang kasar, sadan, umpatu diam. Jadi masalah. Wah, ini nyalain dia, oke. Jessica dari India pemirsa. Wah, mantap. Ini banyak sekali dari Korea. Saya dari Korea. Dari Korea. Oke. Jago. Aduh. Halo. Wih, jago, mantap. Wih, cantik. Kayak misalkan Lagi para joget-joget ini. umpatu Jessica. Joget-joget. Joget kembali, umpatu papa. Inna baite. Paina Lina. Batu Mama Mary, Teh Maisadan. Pantan Mandaka deh. Pantan Mandaka deh. Wah, kenapa ada melu ya? Betul pa? Minna baite. Iyo. Paina Lina. Iyo, iyo. Iyo. Minna baite. Paina Elsa. Daya may saan pasang. Umpatu ni Ona. Iyo, sabar Leong, iyo, iyo. Minna baite. Paina Mama Pini. Yung may soro. Umpatu ni Dian. Umpatu ni Ona. Minna baite. Paina ni Eko. Daya may isang karopi. Umpatu ni
Tagari Polio, Umpatu Neona. Bukan Tagari. Parti Kanu Petron Pinna Baike Bainane Ri Empatu Bapak Petron Reni Tolepan Pinna Baike Umpatu Bapak Petron Reni. Oke. Pinna Baike Sendiri mi satu lagu. Oh, belum deh. Pinna Yuyun Punca Jaya Umpatu Neona. Pinna Baike Pinna Tatan Tagari Timika Umpati Umpatu Neona. Pinna Baike Pinna de Erson Tagari Polio Umpatu Neona. Masih orang bilang iya tolong akan masakur pambangan kamarin dengan milanti lupa bagi pasirin dengan temasangkan ilang kereta dengan dipasirin akan bermalimunan ulaki bongsoala kebatuan dikalebi laki ulo ala kutundang kebatani orang pemerintin turun di sumanannya Anna amilan nama tua Indonesia Bapak kita tentang pertemuan dengan pada pasal kamu itu lebih biasa sebelum Pak maka di mana di Lampena di Lampena di Posugi di Tiang di Pelangan mengitonkan bola dalam kesana kolom barang lambanan na isuman pagilian na riang sugaran alok na bantan lauran pegang na bisara ang natiran dalele nilakuran dan nalangi ang nasaw daw malilomi na kulilian bulan Rumah makamban tang na lambi na tumakrabdal mga manipa tang nagkarubuin na tumakrabdal nao tang naturo pagundong na kupatali kalimi tang naulis ng pagkalupan na katundang kupatali sarin isi duro ang pagundong batu sanapay si panawala sangka pagang dewaga sarin ilang ang malamdang ang kidemring sanapay ilang langit anta simpi dari ini kulilian ulang anta si bala langit kana pagundong anta si sama batara di sana pagundong Rampakan atau menggarganta pasakiran anak dan kumumuda Untuk lagi bangsa Allah kubatang dikilimi Nenek lagi ulo Allah ketundong tabatami Nah taranak kubila kututong nalalong nasaranan kubila kubimbang palayawan Untuk ko kesuntung nilang awal ng kamarin binangkan Kurupi lang ang palapadawan na hindi kumaran minangkan Kusulit lang ang banwanta Kaya kinaliki kagawa Patakta Ito sirup ko Randy Basakan Randy Basakan Tapi edik padu kartis Filipina jadi oleh penguasa yang itu Baina Papalinda Golu Bangun Lipu Umpatu Ne Jessica betul Pak Baina Papalinda Walusu Bangun Lipu Umpatu Ne Jessica
Selamat tangan, Be. Eh, Weh, minum. mantap, oke. Ditinggal lagi. Ambil dari Sadan pemirsa. Woi. Di dalam ruangan dong. Masuk rombongan pertama Nina. Begitu ya kalau tuan rumah. Kemudian tomato ring. Anak tomates ya Ampona. Wah. Uran ini pemirsa, uran berkas. Uran berkas. Uran berkas ini sama hujan berkat. Ya, tak tomato ring. Ya. Urang. Termasuk ini Kalimantan, kesulitan berkumpul sesuatu, turun dari Ya, bersalin terus. Boleh siap terus siap. Kata apa nih? Siap. Orang itu anak tak siapa.